Ciri-ciri kajak makejang, ane jani bapo lakar masaku, ane mamurde ni ketimun mas. Nah, kene cerita. Nah, bang gitu bang, gitu bang. Negak. Wih, maro cilik-cilik dua. Nah, jani ya lanturan masaku. Aduh ketuturan satu ane malu, anak luh balung lapi anak luh hadiri. Ada nina, nih ni ketimun mas. Iyo mau mah di tanggun desa Dauyeh ada tongos jena pak tekan alasi. Kacerita jani sudah semengan memene bakal luas kepekan. Pabesen iyo tekian pianak ne kene pabesen ne. Cening ketimun mas dewa meme bakal luas kepekan. Cening ngijang juma nyanan gap-gapina menjajol akhlak. Cumahan meden nyai nongos kancing jelanane. Ye ning ngado anak kau di dongene do pesan nampakina jelanan. Gitu pesan memene. Kacerita jani ni ketimun mas nongos cumahan meten makancing jelanan. Saget teke raksasa kau. Munyene gede turgaro. Cening ketimun mas. Meme teko dong ngampakin meme jalanan. Gitu munyene raksasa. Pedas pesan banding hangken ketimun mas. Lantas iya mau pindah-pindah ketimun mas. Ningin yang lah munyene. Ngudo gede turkaro. Bah. Tidong meme ne. Sing meme sing kene sing bunyin meme. Gitu kenane ketimun mas. Wen atau si raksasa megeluran. Nunen i ketimun mas. Apa ngampakin jalanan. Pusing masih ampakin jalanan sawire. Nu ingat iya kan pebesan meme ne. Iya nado nak gelur-gelur tuaro meme. Du pesan nampakin jalanan. Nah terleb yo. Di ketimun mas. Ngedepang munyin meme ne. Tentu lantas iyo singnya ngampakan pintu. Utawi ngampakan tapi bahasa balennya pintu tapi. Patut. Nenten ngampakan jalanan. Kuciwo yo raksasa. Lantas raksasa mau jalan mulih. Kacerita jani men ketimun mas teko uling peken. Baro lantas ampakin jalanan tekian nih ketimun mas. Itu lantas iyo masadu tekian memene kene pesadun nih. Nih itu nian aduh anak kau munyene gede turgaro. Nih jejak pesan kena tiangnya me. Terus yang bani tiang ngampakin jalanan. Ningah pesadun panak nempok itu sing amat liang kena memene kenal pesan kerana pianak nih ani adirin tuh selamat tur rahayu. Lantas pianak kesayangannya gap-gapina lakla atekor tur memene ngomong kini tawan tuh ane kau itu nian tuh nih tuh raksasa. Ibu munyini gede garo turak saso tuh. Ya nentuan tiang pakang cening jalanan. Pedas cening ke Bandung ke Pelaibang. Ini dewa ratu ago. Cinah meme lakar kilangan cening. Aduh agak pesan cening nelebang pebesan meme nih. Nah namun gitu ajang malu laklaan nih. Ajang malu laklaan. Dan ngerestiti ringin dayang widi ragu subuh selamat rahayu aja pakejang. Itu meme ini buin manis semangat buin meme luas kepekan makiri majalan meme patuh mabesan cara ibi puani cening ketimun masih dewa meme lakar kepekan jumah matian cening ejang kancing jalanan
Ingatang pesan munyin memenan ibi. Yening tusing meme ane makaukan de pesan ampakin jalanan. Ka cerita jani iraksasa lakar buin ke rumahnya ni ketimun mas. Di jalan, iyo nepukin anak ngangon bebek. Iraksasa lantas ngemakin ya pengangon bebek itu. Marupak nih. Dewa Ratu Agung jak ngetori pengangon bebek. Pesupuluh pidit ulian jejah nih keliwat. Kerawas lantas iraksasa. Cai pengangon bebek. Jalan kemu ke rumah nenek ketimun mas. Nyanan lamun tusing jumah memene. Kaukin ni ketimun mas. Jalan. Masaut di pengangon bebek. Amburaya titiang ten presiden ngiringin pengabtin jerone. Bebek titiang tusing ado nongosin. Titiang jejak bebek tiang lakarilang. Ampura yang pisan titiang. Itu menyinai pengangon bebek. Ningah pesawat pengangon bebek pokok itu galak ya iraksasa. Yen tusing cainya. Cailah karamah ingong. Basang ingongnya sedok saja. Marok itu apa nih iraksasa? Nya lantas si pengangon bebek nutin pengitih nih iraksasa. Dapat tanggal umahnya di ketimun masuk. Ngomong iraksasa teken i pengangon bebek. Nah, lautang jani kemu. Kau kini ketimun mas jani. Iyo jumahan meten makancing jalanan. Jangihan yang munyin caine. Tempo munyin memene. Gitu iraksasa nunen i pengangon bebek. Krano yo jejah lakar tadah teken iraksasa. Lantas iyo ngisinin pengidih iraksasa itu. Tur lantas iyo ngelurin di ketimun mas. Mau sahoy di pengangon bebek. Nempo munyene memene apa guguna teken di ketimun mas. Cening ketimun mas. Dong ngampakin je meme jalanan. Dingah kamu nyalus buko keto jak kenal kenah nene ketimun mas. Sawireh iyo ngade memene teke. Mai ngale-ngalan iyo ngampakan jalanan. Sawireh subuh kedaut lakarman. Gap-gapan jajolaklah. Cek mare yo ngampakan jalanan. Saget saupo nih ketimun mas. Plai bange bani raksasa. Bah jerit-jerit nih ketimun mas ngeling. Katulung-tulung. Nanging pengangon bebek. Sing sida, sing ngidang nulungin anak cerita itu. Kacerita memene nih ketimun mas. Jadi tekuling peken. Dapat tanggung mah nih suung. Jalanan bali dajone mampakan. Aning ranang iyo tusing luwung kenah ne. Sawireh pianak ne tusing ada jumah. Gelar-gelur iyo makaukan. Nanging tusing ada ane nyautin. Ngeling lantas memene di ketimun mas. Tur iyo mapinah. Pedas. Pianake play bange bani raksasa. Ken jangan ban medaya. Lantas ado kone miong teken bikul makin memene di ketimun mas. Nah ketimun mas ngerawas teken miong ngajak bikul itu. Nah nih dong ada sang miong ngajak sang bikul. Nya ngalihin di ketimun mas. Iyo play bange bani raksasa. Yen ngida ngamulihan ketimun mas. Upahina mende baju asok teken padi abodag. Ningah pangidih men ketimun mas buku gitu. Nyak lantas yo nio ngajak ibikul. Majalan aja ke dadu ke rumah nih raksasa. Gelisang satu neka di raksasa jumah nih. Teka
kepina lantas ni ketimun mas aji gerobak teteh aji lesung batu. I raksasa ngelah juru ijeng daduo. Ni adiri budo anelenan bongol. Ngomong i raksasa. Ibu budo bongol. Cai aja dua lemah jani do luas kemomai ngijeng cai aja da dua jumah. Ingong lakar ngalih bakal baso jangkepan angon ingong ma pesta. Gitu pemesan ni raksasa teken juru ijeng ni. Ningah lakar anggo ma pesta ngeling ni ketimun mas tengah gerobage. Ngame-ngame ngelurin nadan memene ngacap ido sang yang widiwasa apangnya ngidang selamat rahayu. Kacerita jani ibikul ajak miong teko di tonggosin tu. Miong ngengalan makecos lantas nyongkok dur gerobage. Ibikul makpak seko bedik gerobage tu apa ngidang bolong. Kriat-kriat krepet-krepet bunyi gerobage. Pong-ponga aja ibikul. Dingah bunyi kriat-kriat itu tekian ibu tu. Apa yo krepet-krepet gitu. Gitu bunyinya ibu tu. Sautnya tekian miong. Pih. Apa yo seg-seg miong itu. Gitu bunyinya ibu tu. Win lantas yo ngomong. Ada miong dur berubah. Ulah miongan tuh. Ol. Aduh miong dur gerobaknya. Ulahin miongan tuh. Mendap ibongol wireh yo mulut pusing nih. Nah. Kanti lingah song gerobaknya pong-pong ban ikul. Pingklu pingpat ibu to nune ni bongol apa ngulahin men ane di gerobakin tuh pusing masih dingah teken ibongol. Ngancan lingah lantas song gerobage pong-pong ban ibikul. Subuh gede song gerobage ngidang lantas pesu ni ketimun mas uling gerobage tu lantas iya atahina mulih teken miong teken ibikul. Nepukin pianane teko atahina teken miong teken ibikul. Sing amat-amat liang kenah nemen ketimun mas lantas iyo nyagagi pianane. Dewa Ratu pesu ya peninggalannya ban liang sekenahnya sing kodak-kodak. Dewa Ratu ketimun mas agat pesan cening selamat. Gitu me ketimun mas nyajagin pianane. Imiong teken ibikul lantas supahina be baju teken padi abodak. Imiong nyuang be bajune asok ibikul makatang padine abodak. Nah itu yang jening ketuturane satu ni ketimun mas.